very concern which has really come up. I didn't even have this concern about a week ago or 2 ago. It's recently when we been delving into what the airline is all about that we got to know. Our hands are actually tight because looking at the practice in Parliament, it is like you can actually give a grievance or a petition before the LI is laid. And that's unfortunately what we are lamenting seriously of being denied. We never had any stakeholding consultation meeting. Absolutely not. No one can challenge that. It is the truth. I have been the chairman or the CEO of the chamber all these years. We know the interaction that we have, the relationship that we've built with the Ministry of Trade and Industry, and never did we ever have the opportunity to discuss the LI, that is legislative instrument, on pricing. Abusia ni atwagu yeyi wono na we chief executive officer edema Chamber of Cement Manufacturers Association of Ghana, Dr. George Dawson Amwa ena yete ninka no. Ya baba gbawura anigedian semu nansa na no beba no. Mayendi dwa ye wia ya to aso. Yedi dwa na ne yedi afa hanom se Jubilee Hospital. Yade no se ne esitie bia wonom ebehwe abo ho ban akorawo. Apomuden kwanso adokitafo nim de tedenti wombehwe oyie pa ema ho ato obu onmo a ni dibra bi ekura ne nti no oyade ompese ade no tu nipa dodom female ward male ward ne children ward won wompese obeko obi esa ni dibra bi ekura no nti ye wo private rooms so wo hono a ne bo ofo pa lab e wo hono pharmacy hono abeko akwaji waduro oba ofa yefu antenanta no eye Jubilee Hospital na so wo kro wa wawie postnatal care no so kwana kwaje ntetia na kwada no wanda ne Apollo Hike International tepua ana aponyanya basa pe ebe haw pa ultrasound and ECG scan machine ni nyina bi wo ho ya wonom de hwe ECG njere bi wurawura mema no protos wanim checkim hu adekura etete wo mu wo hwanim enti no mesrewa na ultrasound no so no o eno nso boa ema oba no akoda da yefumu timi hu so ye ba ma odayi na so nayi sa machines ya meka nyina da ebi ewo ho be mebu na prostate enyoma bebre ti oba ma no ene mienu ajanom mienu egu ase ho nyina da ye behwehwem amia hu se bibia dadadin na sabe yamfa droba ameto apia mayem ebe haw pa be haw kra se ontimi mpra wo ba ho da bi ultrasound machine ECG scan ebi wo hodo ma se check bibia kama ema o memo na counseling unit nso hodum ti unya bibi o haw bi na fa pomden sam wan kwankoton wa kwankwanu anase no mo a ukoton so beton bi nti besra wa na de akona ma check nwe matietie wasem no mama solutions yenye ni say ebi bua na nya asem bia kase bia so ko ka kire wadamfo bia o metu akoma timesra wa council unit wo ho de ebo apa wani yo ya eye clinic wo ho dental clinic wo hwese kaka ni nyino mbehwe ayi afiri ho de ama diabetes ne hypertension for clinic wo ho canteen mu aduane etu yade insurance so eye adwuma wo Jubilee Hospital ya na wa hye so de amame Jubilee Pharmacy so honom a wonom etwanduro enti aduro no waduro bia wonom esa na po awie ahomachi time bia beko bia no wonom wo ho wo machira kwan wa chemudan aboabo kwantempɔ ne so odan aboabo kwantempɔ ne so amantansam so ne so na behunu Jubilee Hospital ne pharmacy bibia ni afre 0244575799 0244575799 and 0241784645 0241784645 Odi Media Network nso so eka ho bi a wodi sika so ya sene kase yi emu Odi Media Network ya ODI Electronics ne hyase ne de abusua ya ka ho asem de a kire wo a ye koso a kaaka yen ho sanse kyero ne se mema yenya yen ho nhyiamu da sane ye be ya ye be koso a kaaka yen ho refrenti eninti ye koso a bom amamansan nyina te se Upe TV, air conditioner, fridge, washing machine, odi any rice cooker, blender na upe, microwave na upa na sa odi any kettle. Nya upe bi ano se eshe.
appliances yase nko ade a eno ane so de wani ba kire mu odi media network a ODI electronics no ena ni nyina esi na bem ose yanka nche ose nkwantanum MTTD woni Ghana Police Service ni die ne muhwe uduru wono mo a nea upe bia no nsa beka ukwa ebia TV se usika ni kura na wukotua peke nkran dia hallelujah usika no nso na peke nkran no enya dia obetimi atua utie obo no atua fa efa no nso boso miensa ne ache na wotwe bia obetua kakra woye ne nkakra wani beba ho so nea wopɛ no na wonsa atumi aka meba cho nkwantanum MTTD enya yira kwan kura wonya duru nkwantanum MTTD ho no ano a akoda kura be kyerɛ sɛ ye ODI electronics no ene wo ho no oba nea wopɛ bia wonsa ebetumi aka na anije sem ne sɛ yenye niema na ye ton no ewudin aniti hu ba bi sɛ ye a utumirika ba be ka kyerɛ mu kyerɛ ye ne a ye company mfo no ho no na omatumi ahwɛ na ba bi a wo sɛ ye di bibi hye no ye de ahye na ya asumdue so nti Nasco ena Zara na wopɛ other brands na no nso agidin wo man mu no ba ni nyina wobetumi enya bi ewo ho yemfrɛ wo mo 0539 500 514 0539 500 514 eno ne number abe friend na yetumi ajo so eno achi utie me na upa adwuma ya ekwan kese no aba e de ama wo ose yanka nkire wo se wo ye oba wo ye bema adwuma din nya de a wo efono wo mepacha wo ye obi a adwuma no betumi ya obi ono mo ye adwuma na wutua ne ka onkodi sa sika na wuntua ne ma ne hwie ya na chi ya ne ya ne kon meto asade ne simimu ase ne na memfe ha mebo abewura ha akwadwura ye ne se tam me pa cho so wote sa de a number yi mfre na mom ubetumi ya adwuma din no aye enam wo dachi enti dia eya no afre in 0537 724096 0537 724096 and 0556 658913 0556 658913 we ne numbers ya be friend na ometumi ajo so na afia nyame ya domo anka Monday eku ahodo be se 9 ena nka wo mo ese wo mo eye strike wo nyina ko o mo tie atua mihu wa ha me yama hye Ghana Registered Nurses and Midwives Association anka nurses fo ni midwives fo no anka wo mo tie atua wo mo krata no wa ha afa teacher unions no ye wo nat nagrat na CCT anka teacher fo no de anka obi enu ho no mo anka obekwa akokira de afa Public Utility Workers Union of TUC wo mo nso so a ene ye ba ye koyen offices no ne saa ne manema no wo mo wo ha wo nso ye saa adwuma no wo mo nyina wo mo ye adwuma wo electricity wo mo ye adwuma wo Ghana Water anka omumu bia ni ho no mo a obekwa adwuma dwoda no enti nka we no mu nyina ye wrai omo anti ase amfa krata ya ma abonti ani o ma ya de som de aba anka dwoda ne de nka kan ko kama hey ai etu omu nim de no mo de aba yi enti si ande na tese omo adwene asem no oh okay enti dwoda no obi abekwa adwuma hey Ebusia politics ni wo mun sam ye kwasere kakra kwasere kakra pressure wo kuro dodo na ya gbawuram ewo anigedie nsem Ahenkan FM edidem enanu ada ya MPP fu akwakwa ya wo mu na pom koyi na die yi e kire se ye nyina ye running mate ni o se eho ena dina samoa ekoyi ni nwom soronko a wa body ama Dr. Alhaji Mahamudu Bamia die na enwom no nkofo sa da eye worship nwom a de tuntum nyankopon anase de tuntum nipa enwom no de ademom unte ye tie na asem kese bi si wo ho ya asem kese de de tie nwom na ansa na eja ya kan de e wo se ye kan no Doctor hallelujah it is possible
With God, all things are possible. Brother Musa, it is possible. Yes, it is possible. With God, my God, all things are possible. Ahenkan FM. Ahenkan FM. I don't know. Hey, Dina Samuel Kunipa. Hey, now we know you are the vote to an eye the Bubu Akoma. Where do you Bubu Hey, I never Asem ni. so great. Hey, it is possible. Digital. And I just say, it is what two way na Dr. Bawumia ho. Aye, omo nyina ni ma ye, omo wura sunsun. No wura sunsun. Esla kufu say. Shekilo. Hey. Na no mo tu ni nyina wie ya. And or two nyum ye worship a. Honhum sane wo ho nyina echi. E de ni si. De si ye ni. Obia from a phone. Jeremiah chapter 1. Obia from a phone. Jeremiah chapter 1. Verse 19. Obia from a phone. Jeremiah chapter 1. Verse 19. Ahenkan FM. Na wakotu quotation. Osi Jeremiah chapter 1. Obia funny phone. I don't know can free verse 1 and 2. Ah, worship ni na echi no. But engofo it is possible in say wo mu. It is possible say worship mu ye betimi awia wo phone. Hey. The Bible quotation na wo quote ye. Mi entie kakra na mi nkenkan. Mi entie Jeremiah chapter 1 and walking. Ah. O say. Yes, entie ne nyom. Yes, entie okay. Obi afa me phone no dey. Obia from a phone. Jeremiah chapter 1. Verse 19. Obia from a phone. Jeremiah chapter 1. Verse 19. Obia from a phone. Jeremiah chapter 1. Verse 19. Ahenkan FM. Jeremiah chapter 1 verse 19 no ye. O se na wone wo bedi akon. Eya akromfo no. Now so worry ntimi o we don ntimi fa the point efiri say bedi o se efiri say medi wachi na meje wo ewurade asem ni Eliana Obia from a phone. Jeremiah chapter 1 verse 19. Obia from a phone. Jeremiah chapter 1 verse 19. Obia from a phone. Jeremiah chapter 1 verse 19. Mami mo be ente TikTok we yi ma no mfa ni misa. Comedy bi eni wa wo che no. Comedy bi eni wa wo che no. O se ya ni jiska o TikTok. Oh na ada na MPB for no so yes. O ti bi akwatra hi you. Aha. Net u phone ti bi ayira. Oh. Hey. Na na obi timi fa oba pa yi phone sa. It is possible. Ansem yi. Mo keka na mo hwedi you. It is possible say u phone cry. U phone betumi ayira. Ayira nso o form o stage ya mpanimfo ani ntini akentena wam. Intekodi hu abagi mu. Zina was nke ye bo bi a search. Obi afa me phone na mo se mic ma ya. I want to go mic ma hom. Omo mpani mi gba sesem. E ka say. Oh. Ba odi ani bre nso ne kan. Ayo. Ana be papa ku bi a hye den sa. O me pe bia ma no. Enti sanka obe sori awie no wakwa kosu ofie. Nti egu. Play wakana. Waka wo se. Obi afa ni fo. Na ni nyina so wo de to nwom no. Obi afa mi fo. Queen. Jeremiah chapter 1 verse 19. Hey. Oh my webu. Se bedwo. Aji atemuda.
Enti na just say dan na Samoa. We okonu ni ho ana se okoye den. Oze. Okoji na ni so ana se. Okoji na ni so. Gospel musician de. Kokuru du fa ho ben. Okoji wa ni so kwa. Ena you obi kura ka say na say. Sa it is possible no ta akeka kura na wan kasa kura tumi so yira wo. Wan kasa wo ni padua ni tumi. Ushum ya shum. Ni padua no kasa so tumi yira. Wo ni padua na kasa so tumi yira. Eti omuhuma no ana se yensamaka. Yensamaka. Awu. Awira hosem. Tu se mami so fo so tu sa iPhone bi e wonanim. O use phone papa o. O meto nyoma mo. O meto nyoma mo. Na mu be wia no. Dr. Dika. Oh. Anyways, ye be any day. Nti abusia ne e course wo Kumase no. Na ye se Kumase na nkasa de nsem akese ni kwesi ho. Popo biribiri ansi usu amu ankeka wadwe ankyere nkroma ni yewi awadwa pade ene se ne ntohwe nyina kro mu nya ya anko de beko radi ya gopo woye na ye be free Kumase na yetufa se baifu ano he ne de akọ omo Nigeria no opani ye ka sinikwa wa bini mu pa ene ye sinikwa no otiase a mane bon ne din a woje so ne kanayo enna me no ka se kura de wasan sua de aba be ye mranimu ni na opani na ene waba be kasa kire se wani wiase nyina ene wo mo kire wo madwene kakra wo kire na dwe kakra de kire wiase nyina kire se ade ba ko a wono watena ase ehunu ne se enipa bebre nu a wo ye boni ayefo se watimi aye obi adoye na ade ba ko se etwa ne nsunu mu kura ne se obi betumi aka kire se wunu ya me ho akire me pa wo nsende me kakra wa sende ni sika no a mobile money ayi no asu kren wanya alert no wo se nko fa ne phone wo frew wa bra na nka ohia sika no ohunu wo number frɛ ye wo se nko san frɛ ka so ebi a papa usika no aba onyame nhira wo meda ase pa dabi we de wa send sika no a wahunu no no onu nipa kro no so send WhatsApp message seen eno na kana yo chance kire se na hiye ne time na obi ba ya papa na by force nya by force na me ma send sika ma wawie no wo be ka chem so e bia thank you me nsa ka sika nyankopon hyira wo no aye seen na bufu pa wa kire mu sei. Hello, my friends. I ask one question. Why are people very ungrateful? You do somebody a favor by sending him or her money, and the person receives it, sends you a text. Sin? Come on. You think it's all right? That's an inheritance mentality. People are like this, and it doesn't show you are grateful. Look, gratitude unspoken is ingratitude spoken. It's not your right. Learn to be grateful for whatever somebody does for you. And that way, the person will be encouraged to do more. Stop being self. Enjoy a favor when sent. Ahenkan FM. All right, guys. Have a beautiful week ahead. Ahenkan FM. Enti abusiafo owura kanayo. Ene wasan eye mranim ni kese pa. Wo kasi ni twafo nso Nigeria. Untumi nkan nyini emfansi nkyɛn ene se wani ye nyina ba be kasae no na afiade waka na no kre pa no kre ebinum wo some annoying sense of entitlement as any sika wo ho en wo gye wo de ama no a onka hwe nkyere wo na wo ho kyere wo ho akyere wo ba bia wo se onua wo nsa ne me kakra enka wo nsa kan no kra nka frɛ me nsa kan onyame nhyira wo me da ase da bi the man is saying she cry sa sin I mom there no cry sa sin any blue tick sin mahu o just say you stop on proud hadwen tie te sa me ntwe enye papa because ene wo yi sika ma obi a te said ya wo twe hunu mu nwi no nti obi tumi ye bi ma wo na wada na se 20 Ghana kra no a friend da na se Sin. Sin. Na yehu anka dan na samwa ilfon yi wiaye.
Obi to sign then yes, so this why yes am kakra man. Obi afa me phone you no end pa. And I'm fa man fa wi nkyere. Yo. And to aso. Facebook master planner junior Gentampo. Ose Ghana for shares asema mahamaka na mo manenye ho. Oka asem wo short memory. Anu nti onim se de waye mu nyina achi mo sa beto abama no monhwo. Anado dan kwa kufu ado hwe empuntu juma ya wa ba baye. Monhwe ye. Na Dr. Baumyane na poni de omo de yebekọ bosha asase so. Na akua mu abo aten edifi ablekuma central wose wotie live. Every down so man. Asori dan ho na wose wochia Maradona yeboa J aka Guru NKZ SRC President Hopeful University of Ghana. Dear students, vote for Guru yo. As last so the nedia abba and was say obi anu ya perfect enti napo munya abotreman wa pacho wa munyintum Ghana for amisko spelele so ono so the abba say aka professionals for how or say Dr. Napo power pacho no safe de NDC for money atu enwa economy no so no mo mbetimi aye na enwo no ye no enti ono ne de no Francis Kaswada tusunso Baumyane Napo no a enaja osan so ema BC fo nyina trinkwa yo ma membra SMS ye Becky Bell on the wasra obia family phone o say wasra panos esania kasebode kokọ no eye ne de papa say with afia and oboba everything is possible o say possible ndi esre no esre ne pa wan hwe ya na say no kure enya possible ye kan kasebu ya ne abado maguya so say si Pentecost Sunday o kan kasebo na yiti mbo adoma gu so kan ni adum kan ya no wasan aba no abesha ase it is possible yo where's the diaba say gum all the way on there onya ho kra mfama NDC ni MPP for no so ni din akwasi odi free achema boabo peace town enti obo ye de ase na wedi anke ye de ase na sisi ye na mensan so akakrata yi Civil and Local Government Staff Association Ghana eye Glossack unse emretintin ni nyina na omo tie atua sisi yi ompanifo kire se wo mo akwakohie mu omo nyina no akọbenkrum se wo mo strike atua tie no wo mo atwea sensan empanifo age atum so omo be yo mo fam de meeting no ase no na senior presidential advisor mijinamanimu a na mijinamanim se senior presidential advisor oni gina ban no anemu ena afei enipa bi nso free aso ye hwesikasem so employment ni apadi nsem so ena omo free fair wages and salaries commission no omo nso so ewo ho no mu bi ena ye gloss agampany fo nso no omo nso so ewo ho bi omo age atum se enhyehyɛ ya wo mu nyina adwen call ba bi ba ko so omo de be ye adwuma no nyankopon ya adom a free January 1st 2025 wo mu be wie enhyehyɛ ya wo hu ni nyina eye 31st October 2024 yi na afia hyase January 1st 2025 next year na eno na mpanimfo agina so omo kire se Glossagefo wo mo atuate no with immediate effect na je free sabre ko nyina no omo akole ne off a onyankopon ya adom free juode ko no Glossagefo nso ebekọ akoye adwuma enti we nso so ye krata aba betom sisi a ena ye de ama abusuafo no na ye begina no so na ensem ahodo no so so a ye de brɛ mo no ye de